future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This kuphi nakuphi imbukeli welihlelo delidlela ndvungeni lapho khona utsamela lihlelo lakho kungaba semabhasini kungaba setimotolweni emakhumbini etitolo nasemakhaya uyakuvusela lositothela uyakuvusela umtukulo emalangeni uyakuvusela umtukulo wambisi angihambi ngedva solo ngihamba naye Mpendulo Dlamini elohlelweni lakho lebesinaye evikini leliphelile Nkosi uvusela umbukele ekhaya bese uyakhumbuta umbukele ekhaya ukuthi kepha evikini leliphelile sasikhuluma ngani Nkosi. Ngiyabonga Mzomba ngivusele nami kubabukela emakhaya kakhulu kade malunga alodlela ndvongeni once again njengoba soshito Mzomba ukuthi besolo sikanye kanye ehlelweni solokucaleko nomnyaka sikhuluma tona tindzaba tedlela ndvongeni tindzaba letimcoka nakangaka evikini leliphelile Mzomba besolo sigcizelela nje kakhulu ku-app yethu ngoba besibuka phela emalayini ekuthenini abantu bayeta solo badocela tona timali tabo endlela ndvongeni ngoba baya qualifya kuqala umnyaka ke lo ba qualifyisako labanengi yebo kona ama benefits endlela ndvongeni manengi but ke kakhulu nakusasuka lo mnyaka kuyaye kube ngilawa ema benefits lokhanza ukuthi abantu emalunga ethu aqualifya ngeminyaka so bebakhona ke abantu batofuna noma ke basesekhona even nanyalo batoclaima wona ema benefits abendlela ndvongeni retirement benefit batoclaima yona age benefit kakhulu sibishito ke ehlelweni ukuthi manje ke abaphume edelezini besolo nje sishumayela yona lelivangele ukuthi abaphume edelezini bakhona ku downloada i-application yethu lasabakhona khona ukuthi bafake ticelo tabo online noma ngabe ngikuphi labakhona khona kalavumisa khona kubolo mahasha khona kubospofaneni bangedi ema-office endlela ndongeni bavele nje naba connected to internet bayakhona ukuthi ba download i-mobile app yethu ligama layo ngMy ENPF yatholakala ke laba downloada khona nje ama applications abo bo WhatsApp bayakhona ukuthi bafike ba search lapha My ENPF ivele i-app yethu babese ke balandzela lawo ma prompts baya install etingcingweni sebayakhona ku enjoy leyo service lekhona le very reliable singakhumbuta ke ekuthenini ke sishito ke ukuthi kuze kuthi phela ukhona lokuyidownloada le app ekusebentele kufuneka ube lilunga le information yakho lesesinayo uthi nengala edlela ndvongeni sibese ke siphindze futhi sithinza lenye indzaba lemcoka ya KYC la sikhona khona kweleka le information yawe emalunga ethu siyiclean sibese ke siyayistorisha ke kuma systems ethu atokhona emalunga ethu ukuthi ke akhona ku enjoy ama benefits lamanengi la phethwe ngiyo le application Mzomba. Nkosi indzaba ye technology Nkosi solo sikhuluma yona siphusha yona emalunga kaphuma edelezini Nkosi kumcoka kuphuma edelezini ngoba lo munye Nkosi usuka le khashane sokukhanza ukuthi umbane bani sowuhlelelana kusukela ekseni kuze isikhathi sihambe Nkosi sihambe kanzi incumbi yale tinto lebekangadenda Nkosi beyangadenda nje la kule app Nkosi uke wathinta indzaba ukuthi ye compliance Nkosi ukuthi baqashi kumele ukuthi mhla ka-21 timali temalunga tibe setifikile kahle la ndvungeni wathinta indzaba ukuthi kuhle kuba neliswati Nkosi noma hayi ukuthi kuhle kuneliswati Nkosi lala kubaqashi labangalethi le mali yemalunga ngesikhathi iliswati lelinjani Nkosi. Ngiyabonga Mzomba ngidawucala nje ekuthenini ngiyajabula kakhulu sithinta indzaba ye compliance ngoba ngila ngisuka khona isection engisuka kiyo Mzomba mhlawumbe sabakhumbuta nje babukele emakhaya ukuthi ngisuka khona edlela ndongeni ehlangothini labo la khona ka compliance la sibukete khona ukuthi vele bachashi balandzela umthetho lo edlela ndongeni njengoba phela bangakhumbula nabo ngoba sihlale sicoca etinhlelweni ukuthi manje ke edlela ndongeni ligavunwa umthetho lothide siyayisa ukhothe lo mthetho sithi SNPF order number 23 ya 1974 lokulibhayibheli lethu uthi nela edlela ndongeni sendatintho sibe siniketwa emandla ngewo lo mthetho lo waphasiswa
so sekungaba nje kukhumbuta bona babukeli laba bachashwa utawukhanza ukuthi bakhona nebaqashi bayasithamela bayasibukela bafuna kuva dona tindzaba njengoba sotishito nje Mzomba ekuthenini mhla ka-21 njalo mhla ka-21 kusuke kuyi-deadline yekubhadalela inyanga lephelile la ubekisa nje ukuthi inyalo sisuka ku-December 2024 imibiko ya December 2024 kubhekeke ukuthi ngabe iyafika edlelandlongeni angendluli mhla ka-21 January wa 2025 so kumcoka ke lokho ngoba wabese sowuda noma ke wabese sothumela loyo mbiko noma leyo mali mhla ka-22 noma ngabe ngu-1 AM Mzomba so uthumele wena le mali nje wena sowubhadele mhla ka-22 noma ngabe ngu-2 minutes past 12 lokuthi seting22 selingenile eliswati so selungenile eliswati so ungenile 7.5% wale mali lobe kumele ukuthi uyibhadale so kumcoka ekuthenini sibambe lawo ma timelines la specify ngile order yethu ekuthenini manje ke tonke imali kumele ukuthi tikwelekwe tibhadalwe phindze futhi kusubmitwe neluhla loluphelele lolutshengisa umcondo lophelele before mhla ka-21 wenyanga lesuke seyicalile labanye ke bayakhona kwenti payroll bayicethe Mzomba ukhanzakala ukuthi tonke into diphelele but sekushoda nje ukuthi sale basubmit phela into edlelandlongeni athi umuntu kumele mhla ka-21 kanti akusiko kanjalo lo mthetho wethu awusho kanjalo awusho asithi thina ebhadala mhla ka-21 sithi thina sikuniketa 21 wemalanga wenyanga lesuke seyicalile ekuthenini so unga submit but angenci mhla ka-21 so labane ngikhanza ukuthi sebatakutshela ukuthi manje ke ngoba bayaticoceka ke letindzaba Mzomba kutshela ukuthi hayi system yami bese seyacrasha vele ngalomhla ka-21 kanti mina vele bengidijela ukuthi vele nje imali ikhona vele noma ungabuka nje ku-account yami Nkosi nasengifikile Mzomba ngoba siyafika sibo inspector bese nasekucala kusentshetwa sabayacocela ke letindzaba ukuthi cha mina vele bengilungisile kahle nje konke ngakutshengisa nekukutshengisa imali nje khona ku-account nemafomu nje vele bese ngiwendile manje nje ngisithe ngifuna kusenda ngakhanzakala ukuthi ngalomhla ka-21 inetwork yami ayisangivumeli ku-service provider sekude network sesikhuluma titori kanti vele liswade selivele selungenile so kungaba kuhle nje ukuthi as soon as abantu bacetha kwenta i-payroll tonke into bakahle bathumele luhla babhadale edlelandlongeni kuse kusonke into kuhamba kahle Mzomba akusithi Nkosi lele sishale liswade ngilomthetho Mzomba nguva kahle Nkosi Mosi yenkosi umqashi letinye taletindvo noma usengathumela yonke leminingwane ahlele ekhaya ngale maye angene nje ku internet alungise kahle tonke tinto takhe asubmit ngaphandle kwenkingi sesenda njalo vele Mzomba nyalo sekude lokule cellphone manual ude kutobhadala imali edlelandlongeni akusabhadalwa imali Mzomba tonke tinto sokudenda wena ku comfort of your space kuse office kusekhaya so long as nje une internet ngoba vele kucala ta sesakushintsha katseni Mzomba nyalo nje lifomu lethu lolithumelako uyalithumela ku accounts@enpf.co.sz nangabe ke utsanza mbamba lesimanje manje so uyaseyikhona ne-employer portal uyakhona kungena ku-employer portal usebenzisa ama-credentials akho i-email le-registered with i-NPF levumelekile ngoba akusiwo wonke umuntu lovumelekile ukuthi angasubmithela company A luhla letisebenzi ngoba kusasa kutawuba nenkinga Mzomba tawuqhamuka emagama la ngesiwo afika athi umcashi hayi akusiminele ngasenda la but lese sikwendile to improve ama controls sithi i-email levumelekile ekuthumeleni luhla lwetisebenzi edlelandlongeni i-email le-registered iregisterwa ngubani iregisterwa nguwe wena mchashi lokusho ukuthi konke lokungenile edlelandlongeni kusuke kufakwe nguwe wena mchashi so kumcoka kakhulu lokho siyethemba nje ukuthi batawenda kanjalo bachashi bethu bangathumeli nemali kuphela uthumela nalolo luhla accounts@enpf.co.sz noma ungene kuportal uupload khona tonke into tihambe kahle Mzomba Ngosi utsinza indzaba yokuthi kuyendeka ngalesinye isikhathi bakhala ngokuthi hey yati ngithi ngiyathumela lana kwa crash system lana tinto tami atsakhona ekhamba ngesikhathi mase babaleka Nkosi babalekela liswadi ingabe Nkosi lapho khona ukhanze ukuthi umcashi ufakile luhla lakhe lwalabantu lababhadalelako Nkosi wakhanza ukuthi noma mhlambe sekusala munye noma sekushiyeka munye
ingabe umbukele ekhaya uvumelekile ukuthi atobuka ukuthi hawu ingabe mina umcashi wami ungibhadalela kahle yini imali yami isangena kahle yini futhi seyimalini ngoba phela le into leto ngosethi iphindze ihambisane nako le tinto tabo KYC labo know your customer ngosi kunjalo Mzomba sende into letinhle ngendlela Ndlongeni throughout the years nje solo siya develop solo siyathuthuka nyalo so vele ubone nangabe umcashi wakho angakubhadalela indlela Ndlongeni noma nangabe angasiko fully compliant ngisho ngani ukuthi so vele ubone ngisho ngoba nangabe umcashi wakho akucashile akubhadalela indlela Ndlongeni kumele ukuthi kukupotele Mzomba njalo ngenyanga nayingena le mali ukhona le notification level yakho lechamuka khona kithi isho ukuthi manje ke sesiyemukele ke imali yakho lengaka i statutory contribution ne supplement nangabe ya supplement lengaka for na inyanga naye imali lo so unayo nyalo seyiyonke endlela Ndlongeni senginayo imali naye so nangabe lokho kuyenteka kuyaphela 3 months wona solo awuyiboni notification but wona solo uhleli solo awuhlaba umkhosi endlela Ndlongeni ukuthi awunyenza leyo naku ngiyasebenza lana ke phana solo imali angiboni iboard uyakhona ukuthi usithinze enombolweni yethu yamahala 8006002 bakhona ukuthi baku-assist sikhona kuyilandzelela indzaba yakho ukuthi yini ke manje lesingakhona ukuthi sikwende kuze ukuthi sibone ukuthi le nkinga ngabe umcashi ukuthi akabhadali vele mbamba ukuthi vele ukomithile noma ukuthi vele akasubmit lonke luhla lwetisebenti takhe sibese ke siyakhona kumbuyisa endleleni ngokuthi phela sisebenzisane sibambisane semfundzisi nangabathi ngakufundziso loyo mcashi kuze ukuthi nawe ukhona ukuthi usitakale ekhaya Ngosi ngiyatitsanza kakhulu idaba letendiwa lidlela Ndlongeni emalungeni kuze ukuthi emalunga akhone ukuthi ati ukuthi imali yawo iphephile imali yawo inganani nokuthi ke lidlela Ndlongeni livule etandla ngosi kuwo wonke umuntu lo ufuna ukutobona ukuthi ingabe tinto tami tihamba njani lutho lwami lusehleli kahle yini bayangifakela kuyangijabulisa kakhulu lokho ngosi nembukele kuyamjabulisa mbukele uyamuva umlangeni uthi itandla livulekile ungeta idlela Ndlongeni utocela ukuhlaba umkhosi ukuthi awube kunene angisaboni sekuba bathe sekuphela etinyanga solo lutho lwami alungene bengicela ningibukele ukuthi inkinga ikuphi sihleke nathi ke Mzomba semkhumbuta lo mbukele ekhaya lelunga lethu ukuthi manje ke nangabe le mali seyihledi isikhathi solo ayingeni sibese siyakufaka lo mlayito lo shoko ukuthi wena sekuphele isikhathi lesingaka imali yakho solo ayingeni edlela Ndlongeni uyabona ukuthi vele tonke letaba solo siyadizama ekutheneni usitakale nawe noma ngabe uhledi letindzaba uthi sikumele tolo uthine sibe solo nje sikukhumbuta nje ukuthi manje ke yenda kanje tikhona naletinye taba futhi lo ngadenda kwana nawe Mzomba uyakhona noma ngabe usebenzisa luphi ihlobo lwetincingo uyakhona nyalo kushaya *003# ukhone ukuthi bukela imali takho ukhone ku-initiator KYC kuze kuthi information yakho edlela Ndlongeni ibe ngilehlobe kahle Mzomba nguva kahle Nkosi kumcoka kakhulu umbukeli ukucinisekisa ukuthi uyendile le KYC ngoba ngiyona letawenda ukuthi imibiko ukhone kushesha uyithole futhi ukhone nekuhlola ludlela Ndlongeni lakho ukuthi luhamba kanjani
mbukelo wehlelo siyakumukela lokho sesibuyile emakethe. Ungakhohlwa mbukele. Uma ufuna ukuxhumana nathi uyakhona kusishayela enombolweni yethu yelucingo lumahala mbukele. Ungashaya kusukela ngeMsombuluko kude kube ngeLesihlanu kusukela ekseni nga8 kude kushaya 4:30 ntambama. Inombolo yethu ithi 8006002 8006002. Noma ke mbukeli ungangena emakhasini ethu la ka Facebook, la ka Twitter na ka Instagram, ufake nje my ENPF lapho khona kutakuthatha kukubeka ekhasini lethu. Ungabhala, ungabuta futhi ungasilandzela ukuze ukuthi uthole imibiko lemisha ledudane. Kanti ke mawufuna ukuthumela mbukeli ukuthumela umlayeto kungaba WhatsApp noma kungaba imessage ungasithumelela ku 79021127. Sesibuyile Nkosi. Kunembuto Nkosi umbukeli uyabuta la uthi ngiyavusela kaDlela Ndvungene. Mina ngatalwa ngeminyaka wa 1980 25 October. Sengina 4 years ngingasebenzi. Sengingeda yini kutowenda sicelo semali yami. Bonke Mzomba umbuto noma nje ungasilo locace kahle but thatha leti gaba. Uthi umbukeli wethu watalwa nga1980. Yes Nkosi. Lokusho ukuthi yena vele usengakafiki kulesigaba lesimqualifyisako ukuthi manje ke angasifaka sicelo ngoba sicelo eDlela Ndvungene ucala kusifaka lokungenani now na 45 weminyaka. So nangibabathe ngiyabala ngetandla tami ke Mzomba sibalisane nawe umuntu wa 1980 usengakafiki ku45 weminyaka. Lokusho ukuthi manje ke ilunga lethu leli nje litawukhona lona ukuthi lifake isicelo salo naselina 45 weminyaka. Utawudzingeka ukuthi ke lisitholele incwadi lechamuka kumcashi wakhe wekugcina leconfirmako vele ukuthi akasasebenzi yena bese kuba iID yakhe nestatement sakhe sasebhangi. So yakhona ke kusitakala nasekana 45 weminyaka Mzomba. Uyevumbukele Nkosi. Shothi lena yesibili Nkosi icishe ifane Nkosi. So ungamemisa nje Nkosi ngoba naye uthi nase ngimhlanganisile lo 50 years athi nema terms and conditions. Ninginika lonke lelisaka lami noma ningipha nje imvushwana. Bonke Mzomba sitaphenze ke futhi si spice up lena sine sidlela Ndvungene asikumele ukuthi umhlanganise nalo 50 years Mzomba. So long as nje uphethe lo mnyaka wesi50 ngiyabekisa nje bonke labatalwa nga1975 lo nyaka nga2025 baphokophele ku50 labanye sebafikile but labanye bafika ngaDecember kulo 50. But ithina sidlela Ndvungene sithi manje ke sisebenzise year of birth lokusho ukuthi as soon as kuqala 2025 wena lo watalwa nga1975 uyaqualify ukuthi uthole iDlela Ndvungene lakho. Eneke thina silawulwa nguwe la iDlela Ndvungene ekuthenini le mali sekunikete yonke noma siyihlephule kuyaye kusho wena ukuthi manje ke ngicela nihlephule ke mina ningibhadale imali lengaka kule mali yami lenginayo. Kodwa ke imigomo nembandzela yakhona ithi angeke ke akubele ukuthi kuphele 2 kumele ukuthi ubuye utophinze futhi ufayile esinye isicelo angapheli 2 weminyaka. Lokusho ukuthi na usipakile nje isicelo sakho una 50 weminyaka uyawubuya so una 52 years nangabe kusho ukuthi usasebenza but nangabe ngekuhamba kwendlela uyasohamba uyayekela emsebenzini uyakhona ke lapho ukuthi uchamuke nawe incwadi lechamuka kumcashi lesho ukuthi una usasebenzi so ucela kutohwaya konke kwakho lokhona eDlela Ndvungene sikwendele kanjalo sekunikete Mzomba. Ngiyakuva Nkosi. Nembukelo uyawuva impendulo yakhe futhi iyamjabulisa Nkosi. Nkosi lona ke Nkosi usonzele kakhulu kule besolo sikhuluma ngako indzaba ye compliance Nkosi. Uthi ngicela kubuta ukuthi ngabona kanjani makungangeni message kepha umlungu masihola uthi usibambela yona ngibona kanjani ukuthi vele uyibambile. Lebe sikhuluma ngako Nkosi. Lebe sikhuluma ngako Mzomba sekungaba nje ukuthi sende igrace sende umusa kumbukeli wethu nobude umbuto ekuthenini kuze ukuthi ubone ukuthi phela umcashi wakho vele uyakubhadalela leDlela Ndvungene. Bangathi coca inganekwane athi ngiyakubambela mina ubone vele ukuthi uyabanjwa le mali yakho but awusaboni le critical part lemcoka kakhulu vele impela ekuthenini iyangena yini. Sishito ke ukuthi manje ke nabacasha kufuna ukuthi benemniningwane yakho umcashi la ithathako lo lifake ekhathi inombolo yecingo. Lokusho ukuthi nangabe uyakubhadalela le mali yakho iyangena vele eDlela Ndvungene kumele ukupotele nawe Mzomba ukuthi vele le mali yakho nayi ingenile seyingaka ukhona nawe kuyibona ukuthi seyikhona. Otherwise nangabe lokho kungendeki kusho ukuthi ikhona inkinga leti khona sekumele wena uhlaba umkhosi noma ke usithinze eDlela Ndvungene
kuyo le nombolo lesesimemetele yamahala halo 8006 sikhona ukubuketela noma ke ufake leso sikhalo sakho atawusukume ama-inspectors ahamba yona inspection a-check ukuthi ngabe wena awuveli njani awutholi njani umlayedo kephana umcashi wakho ngenteka khanza ukuthi futhi nakupayslip iyavela le mali lesho ukuthi vele ihambile iyedlela Ntongeni but wena awusakhona kuyibona so kumcoka ke babukeli bethu ukuthi manje ke uvele usheshe uhlapha umkhosi sikhona ukuthi siku-assist edlela Ntongeni idlela Ntongeni Nkosi liyatiphakamisa tinyaweni zabeni leti kanjena Nkosi kunjalo litikhandla kakhulu futhi ngekuphakamisa tinyawo kunjalo mzongo Nkosi lona ucela kubuta Nkosi solo ngitona nje letindzaba tokclaima Nkosi ucela kubuta ukuthi nakafuna kuyofunza angakhona yini kuyiclaima imali yakhe Nkosi bonge Mzomba lidlela Ntongeni angeke ngisho ukuthi manje ke nawe ufuna kuyofunza liyakuniketa imali yakho ukuthi uhambe uyawufunza ngoba idlela Ntongeni alendi umfunzathi Mzomba lenta impension lokusho ukuthi imali uyithola sekuphela wona emandla kodwa ke kuyenteka ukuthi usebende uthi usasebenza ubese sowutibona wena so uthi hayi sengifuna kubuyela esikolweni kanti usebendile but ke kunemigomo nembandzela lekhona nalapho nabe nje usebendile isikhathi lesingandluli ku24 wetinyanga noma ke ku2 years lidlela Ntongeni liyakhona ukukuniketa irefund akusiyo ke ibenefit lena Mzomba irefund ibese iyakubambisa ekuthenini ukhona ukuthi uhlanganise lokuhlanganisako ubhice nayo leyo mali yakho leyo lekhona edlela Ntongeni uhambe ke uyawufunza Mzomba kodwa ke lemigomo yakhona ithi manje ke kumele ukuthi ube ngumuntu lofunzako lofunza full time la ufunza khona sibe nayo incwadi lechamuka khona lesikoleni lesishoko ukuthi vele wena uyafunza full time labanye labaye bakwende Mzomba bayaye babese basilethela iacceptance letter kanti acceptance letter phela ayisho ukuthi wena soyafunza Mzomba isho ukuthi wena sowemukelekile ekuthenini ungaya kuyawuceceshwa kuphi but ungakhanzakala ukuthi ngelilanga nje lekugcina sekumele ukuthi vele uhambe bese uthi wena hayi man kephana hayi ngidawubuya ngibona lokufunza nyalo sengichubeke ngisebenze so iacceptance letter asisebenzisa nje incwadi lechamuka institution lesho ukuthi vele wena so uyafunza uyaye full time student kuyo leyo institution sibita ke le claim leyo ngekuthi yi-refund yesikole Mzomba akusiko ukuthi kwente kanjani eneke angiyingayijabuleli Mzomba ngoba ihlunga tonke izinto letikhona ngoba phela i-contribution edlela Ntongeni yakhiwa ngemali ebanjwe kuwe yakhiwe ngemali la ifaka kumcashi lelingana nayo leyo bese sekuba nendalo Mzomba le ndalo lebe siyimemetela nje lebe ikhuluphele kangaka sikhuluma ngabo 8.65% sithi nase sikuniketa le refund ngoba i-refund in simple terms isho ukuthi sibisela lo lokukhokhwe kuwe lo lokulethile wena nangabe nje bohola 4000 kulo ngiyabekisa kusho ukuthi wena ndawusebenzisa iscale sanyala irate yanyala kusho ukuthi manje wena ke bobanjela 200 emalangeni nemchashi afaka 200 kwenda 400 okusho ukuthi sibala labo 200 lababanjela kuwe ke Mzomba sibese sithatha le mchashi sibisela kuye umchashi nendalo edlela Ntongeni isale edlela Ntongeni wena sowuniketwa lokho lokukhokhwe kuwe lo ngiyayivele ngayikhuthadi Mzomba but nangabe sekufika isimo leside siyakhona ukuthi simnikete umbukeli wethu isikhathi siyasishabalelela Nkosi kepha Nkosi asithathe munye wekugcina Dlamini uthi lona Nkosi ngicela kubuda nawu unemntwana nemuntu lothandzana naye nihlale iminyaka leminyende ningathathani nibe na 3 webantwana bese uthi nakafa abhale mine make umntwana kanye nemntwana munye wemfana ubuta lo Nkosi ukuthi ngabe yena lokhu kubhalwe kanjena unalo yini ilungelo lokuthi atoyiclaima leyo mali leyo bonge Mzomba ngilolunye hlobo lebenefit lesinalo edlela Ntongeni siyibita ngokuthi survivors benefit manje ke yona ibhlungu ukuthi ibhadalwa vele lelunga lethu lungasekho seyibhadalwa kulabantu labasalako nangiuva kahle lo mbuto abakathathanda abantu laba Mzomba qiniso Nkosi but ke lelunga lethu lamthanza lo ekunene labamfaka seliyamfaka ku nomination ngendlela lengesiyo Mzomba but ke siyebese ke thina nase kufika kuleso sigaba leso sesiyabuka le criteria ukuthi vele lo muntu beka qualify yini kungena kuleyo nomination form nangabe vele angathi ukuthi angangena kanjani ngoba siya check phela nasilama nomination uyayihluphe ngakuthi nyaloti lesimanje manje sebayakhona lokuthi nominatela using lama applications lamanye so batasitshela ukuthi bathethene noma ngaba bakathathani Mzomba but nase sifike sikubuketa thina la ngekhathi sesiyabuda ke tingono vele bakuthatha kanjani akakangithathi bengingimake wemntwana lokho ke sekuyayi disqualify le nomination
lokusho ukuthi seyinale void le nomination ngoba sekungene umuntu lokungabhekeki ukuthi angene la kiyo sekuyasuka ke nyalo sekubuketwa le system lesiyisebenzisa ke edlela ndongeni le benefit seyiwela kuphi seyiwela kulabantwana lokusho ukuthi seclaima labantwana sebathola ke lokulinganako Mzomba make wemntwana akakhona ukuthi afakwe ku nomination aze angifike vele esigabeni sekuthi acclaim unless uhlala nalabantwana uclaima yena as i-guardian yalaba bantwana but yena ngekwakhe ukuthi stawuthi phela sinesifuna certificate ngoba kuze ukuthi phela sikhona ukuprova lobudlelwane babo labantu laba kufuna kube ne-document lekhona lamkhathisini lekhona kokubahlanganisa le nangoba nje uthi umuntu ngumkakho Mzomba kufuneka ukuthi phela ukhokhe certificate impela usho ukuthi lona ngumkami ngimthatha nganalisuku nalo kanje na kanje so ngiloko ke Mzomba lona nje kusho ukuthi i-benefit besiwela kubo bantwana yena akakhona ukuthi ayiclaim Mzomba. Ngiva kahle Nkosi. Ngicathi nembukeli lobutile uyivile impendulo Nkosi. Ngiyabonga Mzomba. Mbukeli nginxa yesikhathi statisha sitibekelana bese sithi hlanganyela nathi evikini lelilandzelako ngesikhathi lesifanako singakahambi Nkosi valelisa umbukele ekhaya. Ngibonge Mzomba so yasicosha vele umphathi ihlelo lana e-studio ngiyacabanga ukuthi isikhathi sibe sinane Mzomba noma leti inzabatedlela ndongeni kakhulu adipheli sipathi simethembise umbukeli wethu ukuthi manje ke nakule viki letako sitabe solo sihledi kanye ngekuvuma kwakhe umdali sitikhuluma dona leti inzabatedlela ndongeni kakhulu mina nje ngidawubhekisa kibo bacashi ukuthi phela abaqashi abende lokungiko Mzomba sikhona ukuthi manje ke emalunga ethu abhadaleleke edlela ndongeni onke singawakhethe futhi nangabe ucasha 10 webantu labasebenzaka kuphela inyanga bahole ubabhadalela bonke 10 usubmit luhla lwabo kuze ukuthi bakhona ukuthi basitakale in the event bayakhula noma ngabe sekwenteka ingodi lethide Mzomba idlela ndongeni kukhona la basita khona labantu sitake sesicoce ukuthi manje ke phana kwenteka kanjani nangabe uthi ungumchashi ushonele sisebenzi idlela ndongeni likusita kanjani kuze ukuthi phela kufihleke lolu hlazo nangabe kunehlazo lelikhona kuze ukuthi khona ukuthi live lakhe Mzomba lo sovalelisa ngoyempendulo Dlamini afisela bona ababukela lokuhle ehlelweni ledlanzelako it's #bekela likusasa lakho leli kusasa lakho better make hay while it's still day sipepelo sami nasebangishiyele noma sengibashile badosala baphila ungasithemba cause we are good for your future.